Julius Begumya chairman w'aba head teachers ahabwa Isingiro district nagira ngo abaziro kwejema amashomera go batarukubasa nikiteganise mishomere y'abana omubiro byo misho twatunga abana 12 mu first grade then abandi 19 mu second grade kandi ubona bahwayo sima ruhanga habwa abana aba kandi nyenda kubehanangisiriza ngo nko kubahika batakagumaho emje babire bina bright future omashomera go barazemu barebe ngo emicwejo baguma nayo kandi nyenda kushaba abana aba ngo kubahika batakaza kujema abazire amashomera go batakubasa omuzire yagira ati nimbasi ishomero kananka deno mwana ikirizane no muzire habe niyo yamutwara 8 aggregate timbase kwika director wanje murunje kufayo okusaba basomesa banje barunji n'abazire banje kufayo bakaronda school fees okoruga harkachu primary school mu Rubirizi district Ajona Matthew akozere grade yo kubanza no bonero 8 kandi abazire be nibasima mukama omubasise. I also want to thank God for helping me go through this PLE results. PLE is not easy, but I thank God for taking me through. My school of my choice is in Tade. Thank you God for helping me. Aggregate mwendezi ngwe nokusimaranga umwana tubanagamba ntare kwihariyo mucyakana ngwe nokusharanga nayo mwanya gubone tonyengwe cyo nacyo cyakorwa nokusimaranga ruyare Yesu asimwe. Omurume Toma aine byona Emmanuel atongera obubonero mukaga kandi yasima mukama omushikiza habusinguzi. Tora mwana wanje wewe mukwato Nsima Ruhanga abo kwiyamba abazire banje abamperiye school fees kuga baby class kwika happy 7 mukama kandi nyongera mbashaba ngo sekundi ndambase kongereyo mayo shoma yanje kandi mbase kushoma bwa engineering ubu ukora nyenda kushoma misho okunyine mukama Ruhanga ni wabaze gukora iki totite kabantu wari umugisha gwo kusima Ruhanga abo kuranga umuzo wanje umubojo wanje niwe first born nsima n'abashomesa abo mushomise kurango yayihayo maxezi Gasha kwa Abdul Karim Sengendo na Ben Mhozi